Turn your Bibles, Joshua 24, verse 15. Okay? You don't need to post this on the screen. Everyone, open your Bibles together. I want everyone to open your Bibles and read with me. Joshua chapter 24, verse number 15. Okay? The Bible says, everybody, agbasa tayo nga napigsa. Okay? Basahan tayo ti sauti apo, ti may ka-24 nga kapitulo, 15 nga bersikulo. Ready, go. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your fathers served, piksan nyo, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Di kita Ilocano at Bibliana, makipagbasa kayo kanyak. Ilocano, ready, go. Ket no dakes ti panangipagarupyo, ti panagserbi iti apo, agpili kayo itangal daw, no siya sinno ti pagserbian yun to. No dagiti di Diyos ang nagserbian idi, dagiti amayo idi kalpasan ti layos, wenno, kadagiti di Diyos dagiti amoryos, at idagdaga pagtaingan nyo. Ngem no siya kenti balay ko, agserbi kamto iti apo. Ti Diyos bendisyonan na, ti sauna kenti maipanayag nga mensahe tangal daw. Tugaw kayo aming kakabsat. Madama iti series of lesson tayo, nga ti paulo na, the top priorities of a faithful disciple of Christ. Are you a disciple of Jesus? Disipulo na kaymot lang ni Apo Jesus. Nakapsot ta amen nyo. Sino dito iti disipulo, ibilang na, tibiyag na, nga manursurot, ken agsursuro, ken ni Apo Jesus, disipulo ni Kristo, itayag na ti imana. Okay. Ti sumarudo nga saludsod, si kakadiket napudno, matalik, mapagtalkan, maasahan nga disipulo ni Kristo, faithful. Anat mapasamak tarilo kakabsat, nuhan na faithful, nuhan na consistent. Akat maperdit schedule mo. Deti agandar sa agsardeng, agandar agsardeng. Di ka pala ibuling tarilom. Iyaw awan na ka, ikalkalang na ka. Anapay, isagsagmak na ka, amen. Han na maasahan nga rilo. Kasta kumamot ka da tayo. Hanga patay sindi nga disipulo ni Kristo. Hanga dete adda no mayat tarik nana, no maditarik nana awan. Hanga kasta ti disipulo ni Kristo. Tinapudno a disipulo ni Kristo, kasla relo kakabsat, uri hamukit kitan, agan andar lata. Nga uri awang bangkit kita, awan ti pastor ti nagbabautan, ngem gapo, ta isunagat napudno, ti karakter na nga disipulo ni Kristo, ket adalata nga agserbi ken kuana. Amen? Okay. Ita, gaputa ti adalan tayo, ket may nga napudno disipulo ni Kristo, ti agdama nga lesson tayo, anya digiti priorities. Anyat ipang pangrunam no disipulo na ka ni Kristo. Anyat iyon unam. Anya iti nasisisita. Isurusurok kada kayo itano anya ti dapat nga ipamaysam. Ibilang mo nga nasisisita. Hello? Okay. Anya da digitoy nga nasisita wano kasisitaan nga iso iti dapat ipangruna, ikaso iyon una, tayo kas maysa nga napudno a disipulo ni Kristo. Number 1, ana di lesson 1 tayo? Ayon, to pray and intercede for others. Siya sino kada kayo kakabsat ti agkarkararag. Hello? Siriring kay pelang? Mangrugrugyak pelang kakabsat masapol nga si bibiyag tayo. Amen? O, agkarkararag kayo mo lang. Naadal tayo di jaya. Number 2, may kadwa, to help carry out the Great Commission. Number 3, may ikatlo kakabsat, to honor the Lord with our, praise God for that. Now, madama ti lesson tayo, lesson 4, to serve God as family in His church. Da tayo, digiti pamilya tayo. Kada tayo nga men,
fathers. Impluensyahan tayo, idalan tayo, ket iturong tayo, iti pamilya tayo, iti panagserbi, iti Apo. Next slide. Basahin tayo, go. We need to establish the church as the community where our family is nurtured, raised, and serving. Amen ba? Ano kaya nasa undeta? Hanga dapat iti church, ket pasitlaang iti biyag mo. Ibilang mo ti church, nga isut community. Amoy community? Unity and common. Detat community. Common, unity. We are in a common place. Common. Christians tayo amin. Anak na tayo amin ti Apo. Tagalangit tayo amin. We have something in common, right? And so that makes us a community. Kita man ta kaabay mo? Kita man ta kaabay mo? Oh, kabsat mo dayta iti Apo. Ket no mabusor ka talangana an anusam kasi ure aging ganat langit agkadwa kay ito ti awan patinggana kakabsat. Isu nga sursurwomon nga ayaten dayta nga kaabay mo kan kabsat ti Apo taging gat langit kakabsat kadwam tu payla deta. Amen. Malaksid no hanga naisalakan ta kaabay mo. Saludsudin nyo man yan ta kaabay yo. Naisalakan kamot lang brad. Naisalakan kamot la sister. Oh. Tanuhang ka naisalakan brad. Hantan to kita jelangitan kunam. Okay? So the church should be the community. Parents, dito iti dapat nga maawatan nyo nga parents ko umuna. Nga ti church, haang nga dete, kasla parke nga papanamlang. No, it should be the community. Nga iso pangiturungan tayo ti pamilya tayo, tapno manorture, anat nurture. Mataraunan. Raised, anat raised. Mapadakkel. Ken serving, agserbi. Kuna ni Pastor John idi Biyernes. Maawatan da kay pelang agbuybuyat ta live stream. Ngam nun alpaston ta sanctuary, awan raso nga di kayo may makigimong. Sa bali la diya, kikita tayo ngamin, dito'y kakabsat. Pamilya eh. Sa bali dito, adaka tabalayo. Kasi amoyo ti may nga danger ita, dito live stream. Hangka makipelosipon yan ti main sanctuary, tagbuybuya kalatang kakabsat, hangka grow. Hangka grow, kasi pasit na latta ti panagkikita tayo, panagtatakunay-nay, panagmaymaysa tayo, tigimong. And in the coming Sundays, listen, adada dagiti ilungalong kunto nga programa, tapnon hanyo kunaan, isungmatla isong amin, yung kagtugaw ijay, ito'y bala, isola isog, dingag ka. Adada ilungalong kunto nga programa, hanga isot gapo na nga umay ka makigimong, ngam tapnon ti kasta kakabsat, mas ma-enjoy mo pa ti umay mo ti uneg ti kapilya. Ngam uray adda di kita uno awan, dapat obligasyon mo't umay ti kapilya. Isungorot serbi na nga inik ka na tayo ti apot kapilya. Balay nga pagdaydayawan. Dito'y tayo nga umay agdaydayaw ti apo. Dito'y sitwasyon ta ita, pandemic tinaglabas, temporaryo. Ngam ita, mayaten kakabsat. Mayaten. Kat no maka-atendar tayo kadigiti daduma, nga pag-atendaran tayo, dapat maka-attend tayo, iti panagtitipon tayo, iti uneg ti kapilya. Nakita yo, DJ Facebook, DJ, yan na nga minaparten, Angola. Iji Angola. Kat permi nga na-miss dagiti believers, ti mapan iti kapilya. Kat permi, di lukatan da dagiti adung ari daw kakabsat, kunamlan numapan agginon na nga umawat ti ayuda. Dagito'y nga believers. Agtataray da, agginon na da nga mapan agtugaw jay sango. Tanamis da nga permi ti uneg iti kapilya. Oh. Time will come, kakabsat. I will preach a series of message. May panggap ti importansya ti umay iti uneg iti kapilya. Temporaryo la, dito napasamak kada tayo. Well, of course, kada kay nga data abroad. Iso nga, ureda kayan ta abroad, ada establisaran tayo dita nga headquarter, tapno dita kay nga agtitipon. Kasla kuma dita Australia, na-establisar, dita nga lugar, nagbali na mission house, indedikar tayo, inkararag tayo ti Apo. Tapnon dita kayo nga mapan,
nga agtitipon, agkararag, agyaman ti Apo. Tinapintas nga aramidin nyo, tunumalpas ti service, dakay ta Australia, alay kabil mo na, dakay ta Australia, ag-prayer time kayo, sakbay kayo nga agsisina. Partner by partner. O, hanga lalaki, babae, lalaki, lalakin. Ala ko man ni Brother Adonis, duwada kini Nelson, Brad, ag-prayer time ta, anat na adal mo tay preaching. Awang kasta kakabsat, no, dakay ta unag tabalay, unag tikapilya lang nga maarami deta. Brad, anat na adal mo tay preaching. Kasti tinaadal ko, Brad. Kasti tinakisaritan ti Apo kanyak, agkararag ta, Brad. Amen? Deta kakabsat. We need to establish the church as the community where our family is nurtured. Raised, dito'y nga padaklan tayo, di kiti anak tayo. Dito'y tayo nga iruwam ida. Dito'y tayo nga i-expose. Dito'y tayo nga i-immerse, di kiti anak tayo. Hantay nga igamar ida tinainlubungan, kat sa tayo ito agwander, no apay nga nagrigat nga akayan, wano alukuyan ida, nga umay makigimong. By all means, ikararag mo ti Apo, kunam Apo, kasano nga lukuyag, kasano nga iturong ko, kasano nga paamuwag digiti anak ko, nga umay iti uneg ti kapilya. And serving. Now, iti Domingo, ti lesson tayo, ket ana, engage our family in the Word of God. Nakita yo ti top 10 youth problems, nga ti sungbat na, ket mayadal kadigiti anak tayo, ti sao iti Apo. Kada kayo ngagbasbasa ta MMSU, I want you to know that it takes 17 years for a person to graduate and finally have a college degree. Am I right? 7 years from elementary and pre-LM. Kinder to grade 6, 7 years. 6 years ka ta high school. 4 years ka yan ta college. 17 years to learn everything there is available in the secular world. But you're ignorant with the Word of God. Ignorance of the law excuses no one. And ignorance of the Bible excuses no one. 17 years is tantamount or equivalent to 27,200 hours. Diyan ka muna nga nag-graduate college, at dapela man nagipyo, dagiti na adalyo. 27,200 hours. Kat manulang nga oras nga umay ti agadal ti Biblia. And I want you to know, why am I telling this? Why? Because, just like one U.S. president said, that Bible education is worth more than college education. Importante nga makaadal kat kolehyo. Ng mas importante nga makaadal kat Biblia. Kat uray kada tayo, di tayo man nakaadal ti koleyo, kalakanyak, awa mo't secular college graduate ka education ko kakabsat. Napanak mo ta, nagpadas ka nagbasa, first year management, nagsardeng ako na jackpot pa ipamaysa. At I was already pastoring our church. Ngayon uray man bilang awan deta, no daking kat Bible education, detat mas importante, king ka nga disipulo ni Kristo. So, engage our family in the Word of God. 3 factors that can influence our families. Anada, di kiti mabaling nga mang-influensya at pamilyahan anak tayo. Number 1, tradition. Nalpasan ti Holy Week, tartarao di itan, Domingo, Hallelujah, kunada. Resurrection Sunday. We celebrate resurrection every Sunday, not only every resurrection Sunday of the year. Hello? Tradisyon. May ikadua nga mang-influence na kiti pamilya tayo. Trend. Ano trend? Uso. Tattaga kapsat. Uso ti agpailgap ti detiki, day. Dakay nga lalaki nyor aramidon deta, Don't go with the flow. Hanga ta mapangkik, papailgap ti kiday yo. Para ano deta? For what? Nang tultuladan nyo. Tinultulad yo deta kini sinjay sikat nga vlogger nga minta Facebookan. DJ kwa. Kanayon nga, aday picture na nga family pa iti pangawag ng ti community da. Kasjay isot nakakita king. Tatama pamutuladen. Nakasaysaya atan takide ngayon ti abogin ka. Nakapimpintas ti pukis nga dapat nga surutan ting standard. Samuha pantuladen ti lubong.
Parents, listen. Let's watch out. Our children are following the trend. Let us not allow our children to follow the trend. But we must teach them, number 3, the truth. Jay sao iti apo, jay kinapudno. Let us sit down with our children, discuss with them what the Bible says about the certain issues of life. For example, deje anak mo, bumalasang, makariktat aram, provide them isunat biblical guidance, kasto iti insuro ni pastor ti Biblia anak ko. Do not give them your opinion. Do not give them your preference. Teach them what the Bible says. Let them make decisions and choices not because you told them, but because they know it's what the Bible says. Ano ibagam ka digiti ubing? Nga high school, ano ibagam? No makaaraman. Ha? Ano ibagam? Kung ano ta Bible, to everything, there is a season for every purpose under the sun. Detat ibasa ma bersikulo. Listen, fathers, kasta iti panangirwam tayo iti anak tayo, sit with them, discuss with them certain issues, nga ti Biblia kakabsat, ti isurom, hanga ta opinion mo. Hanga ti kuna ni Kastoy, hanga ti kuna ni Madam Auring, hanga ti kuna ni Rapi Tulfo, hanga ti kuna ni Duterte, ti kuna ti Biblia Kastoy. Let them know their decisions and choices, we cannot control them. Can you? Nariga ka kontrolan ti anak kakabsat. Iso nga itad mo kadakwada, DJ dapat nga mang timon ti biyagda. Kat anat mang timtimon ti biyag di anak ita. Peer pressure, the trend of the world, social media. So dapat tugawan tayo, kat ibaga tayo, anak ko, kastoy ti mapatpadasam ita, kastamat ti naglabasak, ngam kastoy ti kunana ti Biblia, kat surutem ti sa utiapo anak ko. This is what the Bible says. For example, pastor, kasano pa ng kasaritak ti anak ko no ag high schoolen, kat mangrugimot ten nga pumurma-purma, kat balasang, kat itira na mo ten ti pang, digitay, anat pangawag mon, bangbanglo, makita, madlaw yo, di ba? Parents, madlaw yohan. Anak ko, may kantag sarita ta anak ko. I think it's high time for you to know what the Bible says. I know you're struggling emotionally. Madlaw ko makita. Ada, dagtetext king ka, balasan ko. Kat papa, kat kinseda nagtetext kanya. What? Oh, barok, makita ka talagang hang kapangit gwapo ka barok Nakita nyo, di anak tayo naggugwapo daga kabsat. Ape hangki agamen dito, hangki sa mamati, ito yung bagak. Dakay dita, buy-buya, mamati kayo, gugwapot anak tayo. Awan talaga agamen dito yung kabsat. Pasensya kayo anak ko, na mamatit, naganak yung agwapo kayo. Amen ba, fathers? Oh. Kat, di kito yung kakabsat. Kiligan, di kiti babae ka, di kito yung gugwapo da Anaramida mo, tugawam, anak ko, get your Bible. Let's go to the book of Ecclesiastes. The Bible says in chapter 3, He hath made everything beautiful in His time. Nuhan na pa'y tiyempo, kat pinilit mo, hanga napintas nga langa. It's never good to behold. There is a time for everything, anak ko. So if I for you, dito i-advise ko king ka, do not entertain anyone. Uray pa'y makitetext, no. Dito ti advise ko king ka, as per this. Kasi, you cannot play. Han na mabaling agigim kat baga nga di ka mauringan. Han na mabaling nga payatam tabig ka nga di ka masinit. Padasan nyo man kakabsat, uray pa'y kasanok kalyuta dapan mo. Payatam tabig gam, di ka nga masinit. Masinit ka So kada kay nga lalaki, hanga dito again entertain ti Kristo ubrayo. Ibaga kada kay hanapay tiyempo. At that tiyempo nga grepra-repray ka, di kita kras mo on, tiyempo nga gbasa, nakababatagadom. Hanga pa nang ibabakting ka, nga dita priority, miso nga kasta ka. Yeah, pero wrong priority. Oh. Ngam nusto ta priority, kati pa may samti agbasa, nakastalat gradom, nangat nga to pa'y kuma. Ang ana, dete ko nano ka tinaganak, maarmam ngamin, barok ko nada, pay-payso.
maarmam eh. Hello? Provide to them biblical foundation. These days, kakabsat, naumdas dito opinion tayo kadakwada nga, no para kanyak barok. Na para kanyak, kastoy ti kunat Biblia barok. Kat ti advice ko king ka, base ka dito yung bersikulo, kastoy ti aramidem. My advice to you is based on the Bible, anak ko. Hangko opinion dito eh. O, no saan? Brother Nestor, di ba, agpatakder day ti kapilya, talat planot sursurutan. Ha? No adaman revision na, depende ka di patakder, right? Ni Pastor John latat masurot dita, amen. Di, makasarak ka, Brother Nestor, no mo surutin ni Pastor John dita. Ni Brother Nestor talagang amuna ni Pastor John. Yeah? So, kasjay kakabsat, nakita yo? Certain issues. Panagasawa, anak ko, agsarita ta, kastiti ko nat Biblia. Be not unequally yoked together with unbelievers. Teach them the Bible, teach them the truth. Isot serbi na nga nakabaybayag, tayo nga makigimgim mo nga, nagtake note tayo, i-relate tayo deta, kadigiti anak tayo kakabsat. Engage them in the Word of God. Ikasan nyo, they are bombarded by secular education every day. Nagduduma nga filosofiya, prinsipyo, na inlubungan, na indagaan, kan naggapukon satanas, nga surusuro kakabsat. Kaanamat iyadal te kadakwada. Biblia. Oh, I hope that is enlightening kada kayong apadak na naganak. Tunrabi, agdanag kayo, no bumalasang tanak yung madanagang kayon. Ayaban yon, kat di kita madlaw yo, nga madi, nga pagturungan ti anak, agtiwawag dan, no hamu ti i-advise mo, mabalinak na teksan. Pastor, ano kat i-advise, no kasto yung nga issue, anat Bible verse nga mabalin ko ibaga. Feel free to message us. That's what we are here for. So, agdakam dito eh. Tapno isuro da kay ti Biblia, tapno maisuro yut sa bali, di dyan na isuro ka da kayo nga sa utiapo. You can teach others also. Amen ba? Hanabuy-buyaan tayo latan namak pa'y kakabsat. Kaya't mo nga deta anak mo, buy-buyaam latan, madungparan. Amom Lord nga madungparan kakabsat. Oh, mula pukpukom, madungpar ka na nakuha mo kung kuna talaga nga inkasagipin ng kakabsat. Ung tampay kit din, DJ, mangdung parking kwa nata, dinalagit kitan nga daubingan, right? Nang runa pa'y nga yalika katay, digiti anak tayo, kadigito'y trend, ti agdama, kadigiti barkada nga sana naimbag, iyalika katay ida, i-explikar tayo nga napnuan ayat. I believe our children will listen when we teach the truth in love. The Bible says, is speaking the truth in love. You don't really love your child if you don't tell them the truth. You don't teach them the truth. You don't really love your child. No talaga ngay ayatan tayo digiti anak tayo. No ay ayatan tayo digiti next generation, ay ayatan tayo digiti nga ububing. Ibagatay kadakwada kinapudno. Masaktan da? Yes. Ape nga masaktan. Tada dapat maopera kadakwada. At sakit eh. Kasano nga may kat mo ta sakit no dim operaan? Hello? Kada kayumot nga anak, tatata na i-admonish ko a pastor dedo, dinggan yu, dagiti naganak yu. Dinggan yu, ti panangidalan da, kada kayo ti Biblia. Dinggan yu, ti panangisuro da, kada kayo ti sa utiapo. Naawatan nyo deta? Oh, naggapu kami kadeta nga karirik nayo. You want to be free. Ada ka starik nam. Dim kayat ti adamang bagbagaking ka. Dim kayat ti adamang iturturungking ka. Te kayat mo latat turungam. You want to be free. Deti ti saludsudking ka. Anat mapasamak ta train, no, danakam nakat kunana. Nabannog akong ka, deti pagtartarayak nga riles, sinakta kayat ko kunana. Na mapasamak. Anat mapasamak ka, DJ Riles. Ano mapasamak ka, DJ Riles? Madisgrasya haan na. J-train ti madisgrasya. J Riles awan. No dim surutan ti Biblia na mapasamak ta Biblia. Biblian tulat ta. Ngayon no dum surutan ti authority ng runa ti Biblia na mapasamak king ka, sikat madisgrasya. See that? Oh. So if you are feeling a sense of rebellion in your heart, kararag ka ti Apo. Hamo mabaling nga ibaga nga kamaling amin ti panangisuro ti Biblia kanya. No. Biblia deta kakabsat. So teach them the truth. Is that clear? Now, so clear data, HBBC family? Parents, tugawan tayo ti anak ti ulitak, alantay ta Biblia, no diti ambo ti ibagati nga Biblia kada nga bersikulo kadakwada, damagan tayo kadigiti pastor tayo.
Pastor, anat ibalakad ko di anak ko, no kastoy di problema na nga bersikulo takasaritak itang arabi. Amen? Okay, now, naadal tayo di Sunday data, engage our family in the Word of God. Today, our lesson is to engage our family in the work of God. So, dito iti topic tayo, ikabil mo, the whole topic. Basa, go. Becoming a family who is engaged in the work of God. Kasano tayo ngagbalin a pamilya nga engaged. Ano kasaunti engaged? May involve. Makipartisipar. Wano paset. Dayjay. Paset tayo. Hanganakset. Paset. Oh. The question today is, as a father, datay nga ama, is our family really a part of the work of God? Are we taking part? Pasatay kadi, kadigiti aramid nga trabaho iti Apo. There are a lot of agenda in the world today. Tikang runaan nga common nga agenda ita, political agenda. Everywhere, Apo, datati amin nga agkandidato, pati si ka makipaspasat. Oh, di ba? Pati si ka makipagkumkumpanya. Oh. Sino ka da kayo ti campaign manager? Da campaign manager dito awan. Da? Oh. Permit busor mo no, lilenit butusak ko na kurang dalaga danugam jerupan kasi BBM ka eh. Oh. Kitamtipan nakipasat mo no, di kita politik at pagsasaritaan. O, da kayo tabakara. Sino ka da kayo? Baka da campaign manager, ipakita man. Sino ti, da ka kuhan at tabakara? Ha? Dawan. O, da campaign manager tawan. O, di ba? Well, dadaman bisita ka, di kiti kapilyata yung agkandidato, we welcome them. Because siyempre, they want to express their desire to serve our municipality, our country. Praise God for that. Pero here is the point. Datayo kakabsat, hanga digitat number one nga dapat paki-involvean tayo. Ti number one nga dapat paki-involvean tayo, ti trabaho ti Apo, iti church tayo. Nakita yun? Oh. Of course, as a church, we will be providing to you the guidelines. Antayo nga kasla ka, digiti da do mga relihiyon nga, noan yat imbagak isot butusam. So liberty. Everyone will vote according to his own conscience and conviction. But as a pastor, we will provide to you the biblical basis how we would choose the right person nga butusan tayo into no umay nga eleksyon. Amen ba? O, baka dadadigiti kandidato in our midst today. Okay? Anyway, so political agenda, makita yung itagakabsat. Adupay, na dumaduma nga agenda idata. Pero kaspod no nga disipulo ni Kristo, ti dapat number one, listen, ti panunot tayo nga agenda, jay trabaho iti Apo. Nga ti kayat na nga sawan kakabsat, no isot priority, hanga isot isakripisyum kapula ka, di gito yung nga turturungam. No dikat, no adadadad do mga turungam, adadadad do mga ramidem, no trabaho ti Apo, ti makasapul kingkan, or no some ti schedule mo, tap no mai-prioritize mo di trabaho ti Apo. Kasta ti dapat mindset tayo nga members ti HBBC. Hello? Kanayo na ungtan idi ni Pastor Jun ni Brother Leo. Brother Leo? At dadamtrak na dito yung akabsat. Oh, ag-deliver ti darat. At ano ka dedi time? Kuna ni Pastor Jun kong Brother Leo. Leo, barok, anak ko. Magipakastoy ka ti darat. Kung ano, ipakastoy mo ta damtrak mo, agbunag tayo ti darat. Kung ano, pastor, ustunto, dumagasak ko na ni pastor. Kanselam, di kita nga pagdagasam, no siyak ti makasapol, katrabaho ti Apo, awan ti samsamiram. Iyon unam, dedi church. Tata, the humility na dedi kapsat, blessing. No awan siguro humility ni Brother Leo, baka nag-backslide deto yan. Nohan na maawatan, baga ko na paunay mo't ni pastoron, di lang na maawatan ng pagsapulan para ti pamilya, agtayt sakto mo't, apay nga kasjeng, agsarita ni pastor ko nang kuma, di nga min brad. Ngam na utubam, ustumat.
Inik ka nakatiapot pagubram, inik ka nakat damtrak mo, sumangpot man tadakala damtrak mo, brad. Kabaro, di aircon pa eh. Kitam lakit di ata pagka driver mo pa nagi damti bato kadadarat kat maturog mo tan, brad. Te aircon mo deta damtrak mo. Ngam na bigbig nakakabsat ka tusto. Intad ti apo dito nga pagsapulak, ita masapul ti apo ti trabaho na, ape nga isut yun udik, isut yun unak, isut i-priority, kakabsat, kasta ti panunot nga dapat maawatan tayo amin. Oh. Isungod nga kita nyo nog, sa ni Pastor John, umay kay tumulong nga mena, cancelen nyo kita trabaho yo, aglib kay to opisina yo, deta kakabsat, haang nga deta, punay mo ni Pastoro, nakademdemanding, kakabsat, dapat maawatan nyo. Nga deta trabaho naggaputi apo, mabalin na ka nga ikatan dita anytime. Kat no isot ti makasapol king ka, kat trabaho na ti makasapol king ka, panunutem, hangka di nga dapat isot yun unam. Idinto nga isot ng tadking ka ti amin, right? Dayjay ti kahit nga sa uwan, dito yung kakabsat priority. Becoming a family who is engaged in the work of God. And after all, if you honor God, no makita ti apo kakabsat nga, in sacrificium deto eh. Da siguro time nga ni Brother Leo ko na apo. Sayang di masapulak ijay. Ngamahang ko sayangan para king ka, deti pa nang yun unak. Amen, Brad? At adunto pa ititid mo nga kliyente kanya, kitam kakabsat, blessing agpaiso. Haan na nga isutak sapsapul ti kliyente. May isang aldaw imay ko na, Pastor, ikararagda kat agsapulak ti dakila damtrak. Apay, unta damo aguni kanya kat gaburak ka no, DJ dakila lokote na kat, han umane, dito damtrak ko kita magkakabsat. No ti apo ti yun unam kat surutem. Ure al daw, dumawit ikan yan tabaybay, apay kung kunam sa. Idi ko na ni Apo Jesus kadagi disipulo, launch out into the deep. No ti apot nagbilin, ti bendisyon nagtulnog. Isung aham mo kakabsat nun unan tiyapo, ang kamakirin-rin na sun tiyapo, sumurot ka tiyapo, unaam tiyapo, padayawam tiyapo, tati apo adabilig na nga mang bilin ti bendisyon nga umaiking ka. Hamo kailangan na kamatan ti bendisyon. Bendisyon ti dapat nga agkamat king ka. Gaputa iyon unam iti apo ti biyag mo. Umdas deta nga challenge ng kakabsat. Tata, dati nga naganak, no naawatan nyo deta, ipasagupsup tayo ti anak tayon. Isuro tayo kadakwadan, i-explikar tayo, enlightenan tayo, kat i-engage tayo dan, kasla kumaanak ko, kita man. No agayab ni Pastor ti mapanagbunag no rabbit hollow blocks, anak ko, kitkitak deta imam, ahang ko sayangan, may mayat nga nakirsang tadakulap mo, nga mapanagbunag hollow blocks, ngam tatiltila dat papapanaman ako. Ingka tumulong nga agbunag hollow blocks no rabi ibarok. Praise God, ta digiti ubing. Kung na digiti seniors tayo, di kalmang kanyak, Pastor, ikararagdak, nakapsuta ko, maawatan da kayo, hangkay nga makatulong nga pisikal. Kada digiti trabaho tayo. Kada kararagan da kayo. Sada ko na, iso nga digiti anak mi, apo ko mi, kaanak kami, sudat babaunan min. Amen! Oh, digito, high school. Kaya tayo nga makita kakabsat, nga ije kapilyat ayanda, nga mabaon-baon, kaysa tagbuang-buangger titil-tila, da nga papapanandaan. So, let's become a family who is engaged in the agenda of God. Teko na akon, adong agenda, datayo nga disipulo ni Kristo, ti agenda ti Apo, isot, ipamaysa tayo. Ti trabaho ti Apo, isot, paginbolban tayo. Amen? Throughout the Bible, makita tayo ti adong ehemplo, ken president, dagiti pamilya, nga talaga nga impamaysada at panagserbi ti Apo. Dito binasa tayo itay, Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord, kuna ni Joshua. No da kayo, tagidaksen nyo, ti agserbi ti Apo, da kami, siyak kan ti pamilyag, agserbi kam iti Apo. Kasta kumati conviction tayo nga naganak. Ije Roma 16, makita yun ni Priscilla ken Aquila, antay basaanan. Ni Priscilla ken Aquila, agasawa, kunana may helpers in Christ Jesus. Amuyo ka di, nga digito yung agasawa, gaputaawang kapilya, dedi church, di balayda, ti ayan nga paggigimungan, iti kakabsat. Ije da nga gigimong kakabsat. Hello? Di ka maragsakan nga tabalay mo, maaramat ta para ti Apo? Di ka maragsakan, Brother Leo, nga damtrap no mo, maaramat ta pa nakapatak, dirta kapilya? Juray man pa'y tatama perdi deta damtrak mo, nagsapay ta saan?
ngam nagragsak ka nga naaramat, deta pa nakapatakder ti kapilya nga balay ti Apo nga kabsat. Hello? Dapat dayjay ti maawatan nyo, amirisan nyo dayto nga mensahe ta nga kabsat. Tatati mo na ngayon nakibaga kada kayo, hangko ko amin dito yan. Pilyak lang ti mesat dito. 5 biblical principles to consider. At 5 nga biblical principle nga i-consider tayo. No apay nga dapat i-engage tayo ti pamilya tayo ti agenda ti Apo. Iti panagserbi ti Apo. Isu iti dapat nga priority focus dagiti pampanunod tayo. Nga Kristiyano, apay. Well, i-enumerate ko pa lang. Tati pagdwelak to kakabsat, detuyak to number 5, Ti number 1 nga prinsipyo nga i-consider yo. Number 1, reciprocation principle. Ti kayat nga sawon deta reciprocation, what shall I render unto the Lord for all His benefits? Nakaimbag ti Apo king ka, di ka na damagan na no anamot maipahay mo ti Apo? Hello? Oh. Di ka na damagan ng Apo anamot ti maipahay ko king ka. Kunam ka digiti anak mo, anak ko, nakagasgasat kayo. Idi da kam ti agbasbasa magmagna kami. Da kayo, nakalugang kayo, nakabisikleta, nakamotor. Blessing amin ti Apo, amen. Idi da kam ti agbasbasa, choknat lat pangaldaw me, kunam. Oh, asin lang. Da kayo, di upay kayatan no awang milk tea na. Chooks. Blessed kayo anak ko. Kat kapo iti dayta agserbi kay ti Apo nga awang kun kondisyon. So ito, magbagami kin Mrs. Kung kunano ka ni Mrs. kanyak o kirk, kunana kinikirk. Huwag kang mag-serve sa Panginoon anak ko dahil may kondisyon. Mag-serve ka, may reward o wala mag-serve ka kasi napakabuti ang Diyos sa atin. Kaya't may nga digiti anak mi, hanga dete, of course no ubing talaga, rewarding system will work. But time will come, nga dete, kada umay da hamburger, anya nga gastusan kakabsat. Kada umay makigimong, aduti kon kondisyon. Listen, dakay ngayang people. Han nakasapulang nga digiti naganak yo, aywan dakay nga umay kapilya. Han nakasapulang nga makikon kondisyon da nga, anak ko, no umay ka di kapilya, intaman ng di infinity. Beam ta infinity. Beam ta siyerte, umay ka makikapilya at daganawan. Han na dapat makikon kondisyon ti Apo kada kayo. Tipay mo't apot makikon kondisyon king ka. Serve God unconditionally. Amen? Kat kita nakaimbag ti Apo. So again, talk to your children, anak ko. God is so good. Now, let me ask you, anak ko, anamot ti mabali mo nga ipaay ti Apo ti kinaimbag na. Let them talk. Kunana ti Bible, anak ko, what shall I render unto the Lord? Padasin nyo sa lutsuden ti anak yung damdama. Anak ko, nagbuti ko ng pastor, God is so good, anak ko. Hantay mga isot kabaknangan nga tao, mahantay na panglaw. Hantay yung amirmirawot, anak ko, nakaimbag ti Apo. Agyaman ka, dapag sa pula may. Adot panubok, yes. But God is still good. Mapagbasa da kay pelang. Now, God is so good. Let me ask you, anak ko. Anamot ti mabali mo nga itod nga pagserbi ti Apo. Reciprocation principle. No awan deta ti panunot ka, digiti anak tayo kakabsat, awan. Digitan tuman ng tinakarigrigat, nga bagbagaan na makisagserbi ti Apo. Kasi they did not understand the reciprocation principle. Okay, number 2. Public testimony principle. What does that mean? The world must see our light, our zeal in serving God. Dapat, ti testimonyum ka dagiti tattao, amuda no sanat yan mo't Domingo. Amuda mo lang kakabsat? Amumot lang ti karuba yun, no yan at yan yung Domingo. Amuda mo't laang no Merkules, yan at yan mo. Public testimony principle. Nagsaya ato no kunadaging gagat. Agasam DJ, kunadaging gagat, ay, ada pa panantay di Domingo. Ay, aywang gayam, madigayam king ka, baptist ka. Wow! Oh, see that? Hana dede ko nadagat, ada pa panantay di Domingoan, nagtutulag kayo kung agkakabarkada. Ada pa panantay di Domingoan. Ang katinak makigimong, saper nag-absent ka din na minsan. Oh, nakita yung kakabsat, hangga consistent. Maging kukunakan namin, ado ka Lord, nag-absent na kapilyayo, mayat deta. You're not consistent. Public testimony principle, anat testimonyum nga baptist. See? Gusto mo saan? Third principle, training principle. Apay ngayon, gates tayo ti anak tayo ti kapilya. One,
ta irirwam tayo ida. Irwam mo ti ubing, ti dalan nga inna pagnaan, tapnon intuno, laklakayanan, ket dinanto pagpanawan. Training principle. Discussion tayo itong maminsan di kita. Number 4, vigilance principle. Ti panang-engage tayo, di kiti anak tayo ti church, ket maysa nga panagmatsyag tayo nga naganak. Because either the world will keep our children from serving God, or the church will keep them from becoming slaves of the world. It's vigilance. Oh. Ngamti number 5, nga prinsipyo, at ito yung i-discuss ko kada kaita nga bigat, is accountability and good success principle. Dapat amuyo dito nga prinsipyo. It is the principle of accountability and good success. Now, by accountability and good success, what do we mean by that? Basahin tayo, go. What have you done for the Lord with what He has given you? Dito ti accountability. Anya tinaaramidan nga para ti Apo, kadigiti inted na keng ka. Hello? Deta kakabsat. Dapat isuro tayo ti anak tayo deta. Tapno isu dati mismo nga voluntaryo nga agserbi. Hanga dati makipagpakaasi tayo. Kuna ni Pastor John, hana dapat dakam nga pastor ti agpagpakaasi nga ala nakakabsat. Umay kay basito na hindi agsolwining na awan kakabsat deta. Dapat amuyo nga ti panagserbi ket rebeng mo tasika sung batam to ti Apo no anyat inaramid mo para ken kuana kadigiti impay naking ka. Dapat ammom deta. At deta nga nakem kada tayo a Kristiyano. Hello? Ano dito yung kakabsat? Ano digiti inted ti Apo? Okay, basahan tayo ti next. Everybody read. The gifts we receive from God include our skills. Ada skills yo? Itulong yo deta. Anapay? Oh, skill. Nalingkag kantag paiso, di ka mo't makapagkanta ta choir. Why? Una ta, igawgawid na kapela ti lubong. Wayaam tabagim ti lubong tapnon ti kasta maaramat na kati Apo ket makapagserbi ka. Sayang ta nagpinta sa boses mo. Hello? Daka dili pasukin. May napindas mo la boses yo? Oh. Dikiti daduma oray madit boses tang kakabsat. Hang isudat agan anus nga umayag practice. Ni ma'am kay ti agan anus ang kakabsat amang practice. Nung kita nyo, nakita iti choir tayo? Oh, bunga ti panagan anus. Kakabsat. You see? Oh, kat day, inted ti Apo king kadeta pangusaram. Dati nga parents ko na tayo anak ko. Hanga deta, extracurricular ti eskwela ti pampamaysam. Ti Biblia, steward ka, inikan na ka ti Apot boses. Ipaaramat mo di church, deta, boses po anak ko. Oh, dakay ta, bakara. Hello? Baka dapat, dakay, dita ti umaypay tumulong agkantat choir. Bakara. Dita lawag, napintas ta boses yo, itulong yo deta para ti Apo. Oh, dakay dita Australia, kanta kay amin dita, uray madi, amen. Australia, oh, dita, agkanta kay to amin, special number, Brother Adonis, agkanta kan to Brad. Amen. Oh, one, sige. Okay? See, the gifts we receive from God include our skills. Anapay tinted ti Apo king ka? Education. Ada-adal nga inted ti Apo king ka, usaram. Influence. Position. O, no teacher ka, usaram deta nga, i-share ti gospel. Amen? Everywhere you go. Influence. Idirabi nakita ti picture ni Tito Loni, pinagkararagda. Praise God. You know, ito HBBC, we are taught. Nga no pagkararagan da, kakalaki ni Sister Raquel Acob. Sister Raquel, pinagkararagda, ay, di kayo lawag ti ayan na, ni kwatikit-kitak dito, ni Sister Raquel Abatit. Okay. Ayan, Sister Raquel Adakdakil. Oh. Kitam, pinagkararagda ka kabsat. Oh. Kat ijay kararag mo, i-share mo ti gospel ijay. Position, connections, resources, experiences, exposures, profession. Amin di kitoy. Amuyo,
Dinggan nyo kabsat, parents, naragsak nga makita, digiti anak tayo, at pagbalinanda. Ngam dapat tinangat nga to nga pangarap tayo, DJ nga pagbalinanda, idatunda nga para ti Apo. Amen! Idatunda, DJ nagbalinanda, kasi nagbalin ka di kita nuhang nga kaputi Apo. Agbalin kay ka di nga engineer, doon awang panulong ti Apo. Dagay nga mga laalat engineering. Agbalin kay ka di nga architect. Agbalin kay ka di nga professionals, nuhang nga kaputi Apo. So data, nga panagbalin mo nga kasta, inted ti Apo, kat kunam kumamat, Apo, dito inted mo kanya, kasano nga kayat mo nga usaran. How do you want to use what you've given me? God, everybody read the next. God expects us to employ what He has given to advance His work and not to keep it for whatever selfish reasons. Tunukwan, alaan ti Apo nga bawiin detaking ka. Pag rason mo nga di ka makaumay kapilya, gapo ka deta trabaho, katnukart, ikatan ti Apo deta nga hindrance. Isuti kung kunano ka ni Pastor John, kinyo datayo nga naganak, adanak yohan yung pagrasrason ti anak yung nga di kay makagimong. Deta yung absat, sa ludsod, kaya't mo nga alan ti Apo deta makailapod ti panakigimong mo. Hamo pagbalin nga rason ta anak mo nga di ka umay makigimong. Itugot mo ta anak mo nga umay makigimong. Da kayo nga padak nga babasit ti anak na. Hello? Hamo kung kura, api di ka makumay kapilya, ti anak ko nga basit. Pagbalinam nga hindrance ta anak mo, ti umay mo pa nakigimong pa nagserbim ti Apo. Listen, katnord, alan ti Apo, deta nga hindrance kakabsat. Alag, panunot kayo Are you there? Hanti pagbalinan nga rason di gitoy. Amom di kita agras-rason no kwati kakasta nga ado excuses na kan amin. Han na maawatan kakabsat ti usto nga Christian life. Adapela karnal ti panunot di kita Kristiyano. Sabali ti sistema, sabali ti mindset na. Okay? Let us teach and inculcate to our family being faithful and responsible Christian. One who is accountable before God. Amoyo, nagpintas ka, digiti anak tayo. Urihan tikit kitan ida, responsible da. Why? Because they're mindful. I will answer before God. Oy, da kayo nga bing. Ang kinga gilimod-limod, tir armay din yung basol, kitkitan na kay ti Apo. Han na kayo makitat na ganak yun, di kayo makita nga pastor. Nga kas pastor yung makitkita na kay ti Apo. Deta dapat nga mainkalkit na panunot yo, accountability. Parents, teach accountability to your children. Anak ko, wherever you go, I don't see you, but God looks at you. And God is watching you. And if you don't know how to honor Him, if you don't know how to obey Him, why would He bless you? Teach that to them. Kasta ti dapat nga prinsipyo nga dati panunot di kita nagtatang, urayan at ayanda kakabsat. Amu dati agbiag nga na estilo because they're mindful. God is watching. From a distance, ti Apo kitkitan na ka. You see that? We will give account before God someday, Romans 14:12. So then every one of us will give account. Kada kaya buy-buya, mamati kay kading at tuno masangwanan, sumango kayo ti Apo. Da kayo ditoy, mamati kayo kakabsat, nga tuno masangwanan, dumatag kayo ti Apo. Dumatag kayo ano saan? Yes. Malaksit no ang kayo na isalagan. No hanga langit papanam, hanga ni Apo Diyos tut kasangom ni Satanas. Agkadwa kayo di impyerno. But if you're saved, if you're a child of God, you will face God someday. And as a pastor, I want to teach you how you will face God and give account before God properly someday. God expects our faithfulness, 1 Corinthians 4:2. Moreover, it is required in His stewards that a man be found faithful. As I close, tingnan nyo kapsat. Amoy di istorya, dito parable of the talents. Istoryayo ka, digiti anak yun, dito yan. Tunurabi istorya to kada kirk detoy. Mangagnata, namunan to ta istoryanan. The parable of the talents. It's in Matthew chapter 25, 14-30. Adamay sa nga master, na baknan. Inayaban na, digiti talo nga adipon na.
Dedi maysa, inikkan na ti 5 nga talento. Deti talento, balitok detoy. Capital, tinted na kadakwada. You know what is capital? No kunaking ka, ne, ikang kat sa nga pulo nga kalding. Ano nung ta kalding? Pagana ka ma. Kat pastor, lalaki mo tainted mo. Agad sukatan ta. Hello? Ikang kat 5 nga pangganakan nga baboy. O, tunag subliak. Anat dapat makita ka di kita baboy. Yan tay baboy. Tatay mo lo. At da kulungan, pastor. Inakbang kitaan. Mes-mesa mo't pela. Dito baboy. Di ka mo pinadakayan. Mabuti nga kami, pastor. Baka matay. Mahit stroke na po. Do tiyempo ita. Hello? Iso nga inikang kat pangganakan, tapno adun to nga baboy, ti kasukat na. So, dito master, nang ted kakabsat, ti kapital ka, di giti talo nga adipan. Dito mesa inikan nat 5, kasla kumalima pangganakan. Dito mesa inikan nat 2. Dito may sa inikan nat maysa, pimanaw, agsubli akto, kapital, jainted na. Idi agsubli, inayaban na, di giti talo. Kat kuna na di 5, yan na tainted cooking ka, kuna na master. 5 di pangganakan nga inted mga baboy kanyak. Ammom numanot buryas nga anak amin. Di gitoy. Imabot iti sa nga gasot nga buryases. Plurals. Brother Ruel, plurals di jay. Sa nga gasot nga buryases. De di 5 nga pangganakan. Ano di ba kaking ka? Well done. Sikamat. Dedintad ko nga 2 nga pangganakan. Manumat. Ay, pastor. 2 gasot nga buryases. 2 lang nga pangganakan deta. Wow! Woo! Sagsa nga gasot ti anak ti kadamay sa Pastor Ber. Paunay ka nga buksit deta nga kakabsat nga. Kat sikamat. Ngayon ikakti may isa nga pangganakan. Kat ne. Imported, hybrid pa iti pangganakan ngayon ti cooking ka mes-mesa. Kasanumat. Dadjay pastor, likod jay balay, mayat ti Arab na jay. Katsabay, ayan at buryas. Pasensya kan, jak pinadakayan ngamin. Ano ibagak king ka? Ito mo ito cooking ko na. Amo na ti agpadot buryas, di mo magpadot buryas. Hello? Kas jay ti kayarigan ti parable of the talents. Ti apo inikan na tayo, amoyo aming nga ti apo king ka, in the form ko na tayo, blessing. But you know what, listen, kas may isang steward, hamo lang nga ibilang nga blessing ta inted ti apo king ka, data nga inted ti apo king ka, kapital. Data biyag nga inted na king ka, kapital data. Hamula kung kuna, thank you Lord for the blessing. Thank you Lord, at the capital ko, biyag. Hangka di, kapital ta biyag mo. Kasano ka makapagubra noong biyag mo? Kapital data. Data trabaho nga inted ti apo king ka, hamula kung kuna, thank you Lord for my job, it's a blessing. Kapital data kakabsat. Amin, ngayon tiyapo king ka, kapital. Now, these are the 5 lessons to learn from the parable of the talents. Umuna, number 1, basahan tayo. God's purpose for us is to advance the master's business. Ti business ti Apo, iso dito ti agenda na, iso dito ti trabaho na, dito church, ti panakaidalan ti ado akararwa, ado nga kapilyat mapatakder, ado ti maplantan nga churches nga munisipalidad, dayta ti trabaho ti Apo. Ket ti Apo, inikan na tayo di gitoy nga blessings, ngem ti kaekspektaran ti Apo, usaran tayo di gitoy para iti trabaho na. Iso nga dagay nga naganak isuruyot anak yo. Anak ko, tunusikat para buran ti Apo, ti number 1 nga laglagipem, ti purpose naging ka para ti trabaho na. Hello? Oh. Tapno digiting ubing kakabsat, dumakil da deta nga prinsipyo ti panunot da. Number 2, read. We are not given the same measure of stewardship, but all are required to be a good and faithful steward. Correct? Han nagpapada, ti inted ti Apo. Kasla di jay, aday ni ka na 5, aday ni ka na 4, or 2, aday ni ka na't maysa. Han nagpapada, ngam ti ekspektaran day jay nang ted nga negosyante, faithful da,
good. Ammudat pumayan, day inted na kadakwada. Listen, ammutay mutlat pong pumayan tayo, di gito inted ti apo kada tayo. Hello? Di gito binasak itay, skills, talent, education. Oh, no ita kakabsat, nag-backslide kayo, glamlamiis kayo, dapat ma-revive kayo. Letter C, may katlo. We will give account to God someday. Kala di dya inayaban na ida. Dumteng ti time, ayaban na tayo ti apo. Agawid kayo kung na ti apo, sumango tayo aming kingkuanan. Kat asesunan ti apo, no anyat na may antay, di kitintid na kada tayo. Number 4, detoy, basahin nyo, good. Go. The foolish did not waste the master's money. He wasted the opportunity. Oh. At dapela jay di kwarta, right? Hana na sayang di kwarta, da jay. Ngam ti sinayang dito nga tao, jay gundaway. Da kayo nga agtutubo. Hanyo say-sayangan deta gundaway yun. Nagpipigsa kayo. Di kayo na mabain. Di kiti senior citizen, ti umul-uli nga mapa, naggalgalot iti barot. Di kumakot, da kayo ti mapanta, nagpipigsa kayo nga umuli. You have the strength, but you're wasting your opportunity. You have an opportunity, right? Maawatan tayo no saan? Datayo, no negosyante ka, amok ka maawatam. No business-minded ka, makitam jay tao, at 500,000 na, iduldulin na latabang ko, masayangan ka 500,000 na. Siguro, kung nalanganan ni Sister Nelsie, ipabulod mo laman lang kanyak 500,000 mo ta, igatang ko ti parchek nga baboy. Deta 500,000 mo, balinto nga 1.5. Why? Kasi no business-minded ka, you are always sensitive to opportunities. So, akilan nyo ni Pastor John kakabsat, gaputa preoccupied di panunot na ti agenda na Diyosan ti trabaho ti Apo, juray kaslaawan ti resources tayo, amu tayo nga nabaknang ti Apo, kat nakita na di property klaberia, di na pinaluspusan ng kakabsat. Paluspusam kat din kat opportunity nga agdadata. Manmano, no naalat sa bale, kat urayam nga karong kandupelak kasta kwarta, awanan di opportunity limabas ang kakabsat. Kada kayo nga nagpipigsa, sakit to nagserbiti apo to no awang pigsayon. Don't waste your opportunity. Hello? So kada kayo nga agtutubo, dapat talo lang amin ti papapanan nyo ka. Church, school, home. No, daman sa bali papanan nyo, basit lang at tiyempo ng church, school, home. Don't waste your time. Don't waste your strength. Don't waste your energy. Don't waste your opportunity. Why? Kasi ti Apo, sumungbat kan tuging kuana. I gave you a capital, but you just let your opportunity pass before you. Tinulungan ka, di pa nagbasam. Inikang kat posisyon. Di mo la ginundawayan, di tatap no maiburay mo't ibanghelyo. I gave you a social status. So amom do ado ti tattaw ti aglawlaw mo, social status yan eh. Binigyan ka ng Panginoon. Sa Panginoon galing yung social status mo. Kaya kilala ka ng mga tao, kaya malapit ang mga tao, galing din sa Panginoon yan. Eh, anong gagawin mo ngayon yan sa social status na yan? You just waste your opportunity. Mabali mo kung mga awisan, di kita nga tattao nga may makigimong, di ka mo't awisan. Mabalim mo kung mga guyuden idang umay kayo mo makikimong di church me, di ka mo't aramidan. You're wasting your opportunity. Hello? You know, the greatest waste is not money. It's wasted opportunities. Iso nga, di biyernes, di may isang concern ngayon ko ni Pastor Jung, kaya't nang ag-business tayo nga members. Kumita kayo, dagiti mabalin ng opportunity dito, takpatakter tayo business, aktitinulong tayo. No makakit-kitak, di kiti nagdadakkel, kala kumay, di na minsan, napanak mga ba, nagkit-kita ti hotelan, di kiti function hall. Kasi agalak ti idea nga ikapot tayan ta kapilya tayo. Isuggest ko kun Pastor John. Makita, agasam jay pamulinawen. Amuyo kabsat, numano ti renta na ti mesa nga venue, mesa nga activity, di venue, 35,000. No ag-extend ka ti another oras, 1,000 kada oras.
Kastamot dita Sola Hotel. Saka mo no correct di Jay quotation kung it's not less than 20. Kung nagtipanunod ko, digiti ka kastong establishment, kat baptist la kumat aking bagi digito. Hello? Last, in the end, eto, in the end, everybody read. Ready, go. In the end, what matters after all is what our master will say. In the end, it does not matter what people have told you. It will not matter no anyat imbagbagat gagayim mo king ka. It will not matter no anyat imbagbagat tattao king ka. In the end, the only thing that matters is tuno sumango ka ti Apo anat ibagana king ka. Hello? Maawatan nyo deta unuhan. See, listen, analyze nyo deta yung message, imutuktakan nyo nga na imbag kakabsat. I hope dakkel ti impact na kada kay deta the 5 vital lessons on the parable of the talents. Basahan tayo man pa. Ready? Everybody? From first, ready, go. God's is to advance, not to live for our own selfish desires. Number 2, we are not given the same measure of stewardship, but all are required to be a good and faithful steward. Letter C, we will give account to God someday. Letter D, the foolish did not waste the master's money. He wasted the opportunity. In the end, what matters after all is what our master will say. Oh. Nakisarita mo lati Apo kada kayo kakabsat? Kung nagpandigito young people, did God speak to you, young people? Ha? Kinasarita na kayo mo lati Apo? Hanga deta agwaer-waer ti pampanunot yun, o di kat panagserbi ti Apo. Ididakam ti agtutubo, at dadigiti nga prinsipyo ti panunot min. Iso nga Sabado, din kanyo ha, Sabado, at dakam ta kapilya. Agmalmalam. Yan yaw, ti Sabado. Yan yaw, yan yung Sabado. Klase, awan to, face to face yun. Papanan yun to. Kadigiti naglablabas, yan yung Sabado. Dapat ti Sabado ti bigat. Nasapa kay ngagring, tumulong kay Jebalayo nga umuna. Sa kay umay kapilya. Hanyo kung kuna nga, umay kay lang makigimong, dito kay kaskas kay labis, bisita. Listen, amoy di lesson may di Friday night kadigiti single men. Very solid. No membro ka ti HBBC, no umay ka dito, hamu trataran nga kasla umay ka na makimisa. Umay ka tapno agserbi. Agsipot ka, agmata ka, kitam ti maitulong mo. Da kayo nga ashers, kada kita respective ministries, hanga da kayo ti umunang agawid. Hanga da kayo ti umunang agawid. Agipakni kay tugaw, dita barangay 7. Ha? Agipakni kay ti tugaw dita, da kayo ti mauding agawid. Kat no nakaawid din ti amin, ingkay kan Pastor John, Pastor, adapay maubra. We are here to serve. Membero ka, you are here to serve. Dapat ada initiative mo nga na espirituan, anat maitulong ko to. Di kat kuma, ag-initiative tiya duma kada kayo. Kapsat, alagat agasayin tayo ito, basangwanan, ada ko mapan mang check, di kita si Artoy once in a while, mapanagmap. Oh. Hello? Dapat kasta ka tayo kapsat, agserbiti Apo, engage tayo amin, di pa nagserbiti Apo. Si idi Friday, nagfellowship tayo ijayanta Memorial Park, nakadado tayo kakabsat, aglaylayus gayam ijayanta CRT ladies, kat adamap nga na itugot, di ba? Oh. Kat aglaylayus gayam, kat man ano ko man o, dame sa dua kada kaya nga nakapanunot, initiative. Ay, aglayus te, mapakman la deto. Tuno ka naglayus, inkantuman mapanan. Liklik-likan tayo lahat kakabsat. Ano deta? CRT Terminal Tibas? CRT Lawag City? Ha? CRT Memorial Park, THBBC, trabaho ti Apo. Are you with me? It's high time, kakabsat, nga hangkay nga, umay lang makigimo, agtugaw tumakder sa agawid. Kita nyo't maitulong yo. Dakay dito, isakbay kay nga agawid, look around, how can I help? Sinut maitulnog. Hanga dakit ti unang kakabsat, masapula kitang tayo itulong tayo.
Itay sumangputak dito. Danom, namin ano nga, danom tayo dito. Agad kakabsat, automatic tayo kumadigita. You come here to serve, engage. Dito kat pa naki-engage ti pa nagserbi ti Apo. Isuro tayo, digiti anak tayo ka, digiti anak ko. Dumngag ka ka dito, bagbagan ni pastor. Initiative, ti kasapulan tayo. Ti pa nagserbi iti Apo. Initiative kakabsat. Okay? Lord God, we come to you with thanksgiving and praise. Madaydayaw ka, Apo, kadito naadal mi nga lesson ita. Apo, at tuyak nga adipon mo, in-emphasize ko ti amin na kabailak, amin na pigsa, amin Apo ngintid mo kanyak, in-emphasize ko. Why? Ekat no, digiti, dadumang organisasyon, nag-i-strictut bobos ijay, nag-guunget. Ekat nang nangruna pa iti trabaho, Apo ta, you deserve the best. You only approve what is excellent. Hami ko marigatan na po nga dinggan ti kakastoy Apo, tano trabahom ti pagsasaritaan, church, panagserbiking kat pagsasaritaan, dapat ipaimit ka imbagan, ipaimit ka sayaatan, ipaimit jay the best, Apo, because you have given the best for us, our salvation. Lord, bendisyon am tunggal maysa. Sapit ag-level up kami, ag-grow kami, Apo. Kadigiti amin nagbuy-buya both here and abroad. However, they can be a part and help in the ministry. I know they're watching right now. The student at MMS yung buy-buya ita, no tinignay mo't puso da, they could also be a partner. Maybe they will text us and message us, how can we be a blessing to the church? How can we be a help? We will be more than glad, Lord, nga mangiturong kadakwada how they can be able to serve you through the ministry of the HBBC. Kuamti gloria kandayaw. In Jesus' name we pray. Everyone says,